Pejangin lu. Nah, sing ada lengin lu. Nah, jadi semua tengahin latih, semua tengah demam di nom luang di nom lah. Jadi keke, miring aja ya pesing. Sandungan jadi juga, jadi keluarga muda pakso. Madun lu madun. Sabu kesukanan saya ratu. Sami sisi ani ratu pacang miring ratu. Nah sekolah jalan adah jadi wangke dulu pesek akan nyai. Nah, jadi boh tunggalak bayu sabda hidupnya lo pesek ke kenaknya. Kekenya nyanyi pesek matur lo. Sekali jadi kenaknya pesek. Disumpah nyai kehidupan jadi. Nah, disubani menjadi apa? Dadi apa ni bisa? Disubani ngereh kebiasaan ni semua ni dadi lihat. Jadi wenang ni. Nada bangke ngamah wangke ni ada di sini lo. Barang-barang imok rai. Nah, kemunak lo ni main kemunak. Selep layar nih. Deklep pates ini. Keken ingat pengidar-ngidarnya keken. Bangsit pocol ini merajah ngeliat. Jadi baik dia kebiasaan ini loh. Nih ada wangke wadang matang. Unang ini tuh mama. Unang ini ada bangke ini ada di dulu.
Ay ketidiang ratu. Ay ketidiang wadanya ini ketidiang wadang ini. Ay ketidiang macam Nah ini. jalan-jalan lo bareng-bareng lo. Barang-barang lo. Mengejar gumi mo. Menawan kesatria kawin bujang yang Duh mina badan nak tekan. Wedan tangan pergi. Nyet minap nenek teko. Siro meniki. itu saja bebareng nak kena amangan lawan sirup kuat. Nah, buta putih bersama. Yani bebareng-bareng bapa. Makan pangklah pergi mes-mes makin. Nah, keket je banyi pengklah mes-mes wangke ane ada dini. Weh, kasar mes-mes. Amalah. Barang. Mau nak bobot? Apa jadi ngale kene bangke rasa ayam geprek level 15? Siap ke pas wayah soal yang udah Udahnya. lah Ayo. nggak lalu sedekah ketaruh jengkel nih benar aku Beri sampun pejak. Kamu lihat dosa yang pancung aku muda. Dia yang sakit. Yohan wake dadi cedung jagat di medang kemulang sing percaya apa madan wake sing percaya sing wenang nenena watangan kebabak ane wanen cahine ngelarang ane madan penestian ngereh pengerehan jalanan cahaya ane maru. Sri Narada. Ayo tuh, Sri Narada ada salah semua. Ya itu tinggi bawah dan malah mana melarang ke kanan udah masuk yang sana kemadang bunuh paksa birawo jadi penama dia tuh mengarah naruh masuk orang yang dengan anak sabuan. wenang sudah jangan ngaman Lagi para penonton sinarang sami sanewang yang dikian sana makin pacang kemargian pari kerama ilen penyalonarangan nigian punike pacang kemargian pengundang-undang Aige aju kitian sana sampun pedudi durus margian pakem penyalonarangan nigian punike kemargian pengundang-undang para penonton sana dahan yang kitian giring ngerara genap mendingi hafal bos gumanti jangkep ilah pailah acara sesolahan penyalonarangan rahina sana makin iriki ring ancak ide betara langit ingin punika iriki ring pura dalam sampah aige majang ring uratia di ratu ide dan sarang sami ikiang aturan semua durus galah katur. Nggih majeng ring idodane penonton sareng sami sanedahat uang yang titiang
Sedereng titiang matur iring ngaturan puja pengawet inik Angos Tengkarel Om Swastiastu. Inggih iringi ratu idedane sang penonton sareng sinami saniring titiang medamu-damu iriki nonton penyalon narangan. Titiang puniki kejudi antuk semeton titiang Manca Agung sejebak jagat Bali. Bacang ayah iriki penyalon narangan ring Ido Betara kawetan ring linggih Ido Betara Sri Haji Krisno Kepakesan dikiring dalam samperangan. Kemauan sedereng titiang matur nih bos yang wenten pradiwan titiang matur titiang lunas gengres nampura tuan titiang ketamat pisan tuan kebatek titiang ayah kadi mangkin sareng titiang puniki ajung titiang saking manuabe taler puniki watang asaneng ayah taler saking semeton Manca Agung saking manuabe mangna kuning ring idedane sang penonton sareng sinami sane dahat kusumang titiang inggih menawi teu idedane sareng sinami sampun mepriagi wenten calon narang iri-kiring jagat samperangan menawi sampun makte sane kebaos sabuk pengliakan utawi bebai utawi napi sekancan anesti anluh anrang jana napi ke ulian melajah napi ke ulian meli napi ke ulian keturunan iring kadi mangkin boyo yo titiang manuk ini kuwisesan ente iring kadi mangkin dados puniki balen watang mata puniki saking kangin saking kau saking kelot saking kaje iring kadi mangkin sampunan kimut-kimut kewanten titiang mebates ring inek sekar taji sekananing kuri barak nikelinge Ido Betara ancang dikiring dalem ring kayangan 3 ring sang peraja badi wenten ini tangan-tangan nyek pupu anyo-anyo rereget sekana yang bebutan iring nampek sareng sinami mangdane sido kadi mangkin nyareng sikian titiang ngayah repinek penyalon narangan tadi mungkin bangten idedane sareng sinami ulian ngalih pengliakan ke jagat musuh ke Lumuk ke Kalimantan nyantos sane ke baos ke Sunda iring bandok mangkin menawi itu melajah ulian nasaking sastra ulian nasaking sane ke baos anempat ulian nasaking sane ke baos dasak sare iring bangten bocol melajah sane ke baos megetik sastra ne iring ring dijojo titiang nenten bacang megirik benyan malih kalalahino malih bulan pitung dina malih tigang sasi rerah titiang puniki meparap mepesen dewa mangku dalang samerano saking jagat pun nampok niki dauhne yen wenten liak samplang niki wenten liak muani wenten liak gede wenten liak mulo jiketeng di dado malih tepuk cantos ring setra bange mumpung benyang kajang klion pemelas tali dalang saking bang enten megirik aku udah liak di samplangan mirip uangan dalang nih niki wenten semeton titiang saking jagat mono abro
pilin saking kangin, saking kau, saking tengah barisan yen wenten kekirangan puniki memanukin pengliak ring samplangan ulian banyak lais medagang ngalih animatan pengelatih ngalih animatan penangkep ngalih animatan pengigir mangke titiang matur ide dane yen mula saja ide dane melajah sane ke bawah sastra wenten puniki gerubuk karangsung sastra pengiwu sane utama yen ide dane bacang rapun gerubuk karangsung wenten mesrano antuk asu sane dah kating selam rauh ke lidah ya selam rerah raris polon dinuju kajang kelion nyitan disampun ngerah polon cicing asane selam kaput bendeluang kertas merajah duda reh ngering bang sane wau metanem yen sampun ngelekas rika ring tengah gugumukan siro sane pacang sakitin rika ring angkul-angkul patut tanem nyantos awai jika ngerahino gurupuk seisin umah punika rika ke bawas gurupuk karangsung penestian sane utama rika ke bawas pengiwan yen nika kemargian 7 keturunan sane margian nika nenten munuk lud oh nika nak wenten pertiwima mawenan yen nak melajah pengliakan dinge aksara ring dijo genah aksara den pacang liak sami dedane makta liak ring nyali genah Wisnu ring ampru punika sampun genah itu petara Wisnu kebaos nyali nika genah liak ring niskala kebaos sekala yen mula ririh itu dane ngelarang sane kebaos sastra agama nyastra ulian pengliakan wenten ugar-ugar sane jen patut sakit sane jen nenten sakit mau yang baca ngelarang sane kebaos pengiwan Bang Dados Geruda Putih, Bang Dados Bojo Putih, ini kering pura desa ngeliat. Medasar pun dia ngampel gading ni ko angin sangat cucuk. Medasar pun Banten tebas Kusumo Jati, ini ko ngelekas ping pitu, iko ko baos pengiwan sampun nyari. Yang tadi mangkin ini kiring jagat samplang ulian melajah. Ulian meli pengliakan pangten pocol laris Riki sampun mangkin sentokan nggih pangten tiang liyo nengaket napi masane mabaosan mangkin tiang katur ring ngajung tiang saking jagat manopo terus nggih sukses aja nggih penonton sinarang sami sanedahar wangnya tiang puniki ajung tiang sampun akeh wau mabaos modal igian pemargi inik pengliakan titiang puniki talar pengaya iriki semeton ring Mancagung sanedahar wangnya titiang talar pengaya puniki wantah naging ingat titik wantah boya jadi titiang puniki niktik tangkah nyapu kadiaku ngaku sakti boya niki wantah gumanti pakem ili kita urah hari hangah inguh penyalon narangan wantah medaging watangan ke jangkauin nantuk pengundang-undangan ewawu talar rajung titiang saking buang sampun maosan sapa sireje gumanti sane ngemargia ngaji ubik darmo weci pengliakan amati-mati wong tanpa dosa yen batak wau bisa ngeliat ulian ben numas ben meli ben lagut nganget yen kemat kayu nemu pintu diriki ngiring rauh ke dagang nih ajak meriki Dije numas sireng ngadapin baris rauhang meriki menawi teh dadane semeton titiang taler uning ngemargian darmo weci pengliakan ulihan ben melajah
taler menawi kemat kayone rami niki nas urun harsak niki sireng ajin sepisana ngiring setok niki banda sampuna nirdon ngamargian dan wajib penglihatan menawi teu idodane taler ampura puniki uning ngeliat ulian keturunan menawi teu mendaging wenten sungsungan ring pelangkiran ngiring rauheng niki malepidan je ajong ditian sampun membawa si wau yen menawi makin kemah benjang kajang klion dados ngarah dilam ke-6 dados sasih kajang klion ke-5 dados ring dija kayune riki rabi kemat ngiring rara genah ring pempatan agung ring pemulun setre ring pemune ngiring bawasan ditian taler puniki pengayah warih kabe pukulun ring manca agung titiang satria dewa bangli para titiang dewa kudu sute irika kedatuan titiang ring mando abo durus yang gumanti wenten arse pacang jaki mesti sentok iring dados napi kebisaane yen batak wau dados bojo gancok-gancok ambura kampuna sebisan dados wau sampun ke bos Garuda putih Garuda agung Juli Mas dados batik tumpang solas ke bos ngiring yang gumanti nyantep ngiring di tiang taler pacang ngiringan taler puniki yang menawi kira wenten watangan watasiki puniki taler di tiang diki ajung di tiang wenten niki sekan Bleganyur di tiang wenten petang dasa lebih niki yang menawi arsa pilihan nika dia bersaput poleng dados wenten moko, wenten berak, wenten cenik, jak pilihan nika. Aige, ale pisan ampura menawi kirang lakum atau titiang male pisan boya titiang nyampo kadi aku ngaku sakti boya. Niki wantah pakem penyalonaran. Yenten daginge kadi sapun niki dan jangkep pilihan-pilihan di dadane. Nika mawena ring DJ wenten sesolahan calonara. Ring DJ wenten nilai-nilai calonara medaging watangan kejangkepan untuk pengundang-undangan pasti ke sampun penonton di sampun akeh duaning irike akeh wenten pertiwiwe seserep tingkah laku tawi sanewawu sampun kewedara sareng ajung kita pemargi sampun napi ngemargian pengliakan ini ke wenten aing amun ike atau titiang menawi mangde nenten panjang atur titiang puniki ampura malepisan lungsur titiang kirang langkung atur titiang inik nyangkepin nilai-nilai duit inggih sekadi sapunika menawi ajung titiang balik jadi naging terus Pangden pocol ide dane sareng sinami titiang dewa mangku dalang ulian neh kemetumpang pitu pang dadi tupang solas dalang uling bang ne aturun di Rajapati di setrone binyep pangseng pocol len nyai len ipon liak pangseng pocol nerang jano ane matan ane senlok nerang jano di digumi samplang deket ke sidan deket ke sungwan deket ke sampiang deket ke gigit pang kejang rebut dalam lembang pangseng pocol najang liak ampura di gedane durus makin niki watang pacang kesetel durus makin suksema atuh dijang. Baik, kiratu dan serang sami memakas puniki penyana utawi pejangkep ilen-ilen durus sane makin mewali malih memargi pari krama inik punika ilen-ilen. Ingyan punika penyana watangan ring napi pacang kelebar puniki durus sane makin waktu sapunika dalar puniki pengayah pun nabuh Bleganyur durus kawin puniki.